دم باش بینرین هیجا جستدین دنگ امریکا لواشنطنا پایتخت بخیر هاتنا ودکم دخلک کنو جبرنامه هفترنگ و جه باجار سلیمانی دست بگرا خو دناو بخچ چاند و هنرا رنگین دکن. تنبورجن کرد یارسان یه ناسکری مهرداد منو چهر کنسرتک ل باجار سلیمانی لدارخست و به میواناره آواز و دنگ تنبورا کردی بار وکر سنور کریم بو ما اف راپور ده درباری وی کنسرتی ده آماده کریم. کنسرتی آلتی تنبورا لسر دستی سید مهرداد منوچهر و مهشیری کچی جیاواز لهر کنسرتێکی ئاسایی تێکەڵبوون و ئاوێتەبوونێکی ڕۆحی لە سیمای ئامادەبووان بەدی دەکرێت. کۆنسێرتەکە لە ماڵی یۆگای هەناسا بە شێوەیەکی سونەتی و بە ئاوازی عیرفانی و حەقانی بەڕێوە دەچێت. بەو پێی تەنبور ئالەتێکی مۆسیقی کوردیە و بە تایبەتیش مۆرکی یارسانەکانی لە خۆی داوە بۆیە بەشێکی زۆری ئامادەبووان یارسانن. خۆیان دەڵێن ئامان گیانە ئامێری تەنبور بە هەست و ناخی نەوەکانی داهاتوو ئاشنا بکەن و لە ناوچوون بیپارێزن. فرە خۆشحاڵم کە ئیمشەو لێرە حضور پێدا کردمە و هیوادارم کە حضورمیش لێرە کاریگەری بود و تأثیرات خۆی داشت. هەر ئەو جوورە کە زانین تەنبور سازێکی جوورە سامانێکی ئەڕا نەتەوەی کورد ئامانجۆ دەرواقع هدف من لێرە لە هاتن بە سلەیمانی و ئێرە یاسەکە فرەتر پەڕە بێمە ئەو سازە فرەتر خەڵک ئی سازە بشناسن داخۆ لێرە فرە کار لەسەر تەنبور نوێ کار لەسەر تەنبور نوێ و تەنبور فرە ناسراو نییە لێرە. من پێویستی زانم کە بنکەیەک یا ئەنستیتۆیەک یا ناوەندێک بەتایبەتی ئەڕا تەنبور لە سلەیمانی دابنێت. یەکەم جارێکە لە کۆنسرتەکان لەگەڵ باوکمە هەمکاریەکەم بەڵام لە زمانی کە هایادم وەگەردە بۆ بم خوانستیام و سعی کردیام هەمکاری بکەم هەنووزیش تەنها زمانی کە خوانم وەگەردە بۆ بمە تەنیایی تا لە نەخوانیمە. ئەمڕۆ وەیرە فرە حس و حاڵی خوبی بێ ئەرە یەکەم جار فرە خۆشحاڵ بووم کە تونستم بەشدار بووم بەی مەحفڵە و سعی کەم در سایل آینده در کاریل بعدی بتونم فرا مؤثرتر بتونم فرا بشداری بیشتری بی. ئامادەبووان بە هۆکاری خۆشەویستیان بۆ مامۆستا مێهرداد و خاوەنداری لە ئامێرەکەیان وەک بەشێکی گرێدرا و بە ئاینەکەیان بەشدارن لە کۆنسێرتەکە. ئالەتی تەنبور لەگەڵ یارستانە توانین بڵین وەکو دراوێک وان لە یەک جانابنەوە مۆسیقای لە زۆر کۆنەوە لە دێرینەوە لەگەڵ کەلتوری ئێمە هاتووە تا ئێستش بەردەوام و لە زۆر مناسەباتەکانمانە بە ئەنجامێگەیەنین لە تەقسی ئاینی خۆمانە لێرەش پێیان خۆش بوو بۆ برادەران و بۆم خەڵکە خۆشەویستە پەخشیکەن بۆ برادەران و بۆ خەڵکی ئێرە. ماڵی یۆگای هەناسا کە ناوەندێکی تایبەتە بەڕاهێنانی یۆگا ئەم کۆنسێرتەیان ڕێکخستووە و دەڵێن ناوەندەکەیان چەندین چالاکی و کۆبوونەوەی لەم جۆرەی ڕێکخستووە. هەر لە سەرەتاوە لەوەتەی ماڵی یۆگای هەناسا لە 2016ەوە دامەزراوە بەردەوام ئەم زۆرە چالاکیانەمان هەبوو
دانیشتنەکە زۆر ڕێک و پێک بوو، زۆر قوڵ بوو و کۆنێکتی خەڵکەکان لەگەڵ مەوزوعەکە زۆر قەوی بوو، زۆر بەهێز بوو. لە ڕاستیدامە هەر ئامان زمانەوەیە کە بە زۆرێک لە زۆرەکان ئەم عیرفانە کوردیانەی کە فەرامۆش کراون و هەروەها ئەم نورەی کە دەمێکە ئینسانەکان لەو ناوچەیە هەستیان پێ نەکردو، جاریش کە یارمەتیان بدەین هەستی پێ بکەن. سید مهرداد مەشعەشعی تەنبورژەن و ئاواز خوێن نەوەی گەورەترین پیرەکانی یارسانە لە ئاتەشبەگ و شای ئیبراهیم، خەڵکی شاری کرماشانە و لە دڵی یارسانەکاندا کەسێکی زێدە خۆشەویستە. لە ئێستادا لە شاری سلێمانی نیشتەجێ و فێرگەیەکی تایبەتی بە ئامێری تەنبور کردوتەوە بە ناوی فێرگەی وریا. سنوورکەریم، دەنگی ئەمریکا، سلێمانی. هونەرمەندا گرافیک و دیزاینەرا کورد ڕۆناک ڕەسوولپوور بێ ساڵان لەسەر هونەرا گرافیکê کار dike û bi şêwaza xwe ya taybet berhemên illustrator derbasî çîrok û berhemên Kurdî kiriye. Ew niha li welatê Swêdê de jî û amadekariya xwe dike bo pêşengeheke taybet bi hunera illustrator. Got wê di 17 Îlûnê de vebe. Me xwest em wê ji nêzik ve nas bikin û roniyê bidin ser vê pêşengeha taybet û berhemên wê. Niha Ronak birêka Skype mêvana bernama Heftreng e. Hunermend Ronak Resulpûr bi xêr hatî bernama Heftreng. Ez dixwazim pêşî ev nûçeya bo pêşengeha te, pêşengeha got 17 meha Îlûnê de li Stockholmê vebe. Ez dixwazim hinekî roniyê bîn ser vê xebata han got xebatek taybet rastî bi hunera illustrator e. Ev pêşengeh çi jêr hatî kirin wê çawa bê kirin ji bo te çi ye ev pêşengehan hinekî em hûrbîniyê wê nas bikin ji kerema xwe re. بەڵێ سپاس بۆ ئێوە کاک لوقمان و سپاس بۆ میواندارەکەتان، سپاس بۆەوەی بەسەرتان کردینەوە. ئەو پێشانگایە پێشانگایەکی تایبەت بە کارەکانی خۆمان، کاری وێنەسازی. ئەو کارانێکە چەند ساڵە زۆرتر ئەو کارانێکە چەند ساڵە بۆ خۆمیان دەکەم، نەک بۆ جگایەکە یا بۆ چونکە وێنەسازی زۆرتر بۆ لەبارەی تێکستێکدا یاوەکی کەسێک سفارش دەدا، بەڵام ئەو کارانێکە من لەو پێشانگایەدا ناوەن زۆرتر بۆ خۆم سفارشم بە خۆم داوە، زۆرتر بۆ دڵی خۆمەوە ئەو کارانە. ئیدی لەو پێشانگایە بۆی کە خەڵکی بیان بینن دایاندەنین و کارەکان هەموو بە تەکنیکی دیجیتال ئەنجام دراون. تقریبا 20 کارێکە. بێ ez bêjim yanî çawa ew galeriya gotêlê nîşan bide pêşin tabloyê berhemên xwe. Çawayê çi alîkariyê pêşkêşî te dikir ji ber got kesek penaberin hal wê de û ji bo wan çawayî got hunereke em bêjin dijîtal e, hunereke ne em bêjin şêwekariyê bi şêwaza klasîk. Tiştekî nû yê rastî di hunera nûjin de ev dijîtal hêdî dî derbas dibe. Ji bo wana çawayê em bêjin te çawa amade jî kiriye, yanî wê li ser kaxezên mezin bên çapkirin, wê li ser skrînan wê bi rengekî em bêjin dijîtalê bê pêşkêşkirin û çawayî. بەڵێ ئەو جگایەکە نمایشگاکەم ئەو پێشانگایەمان لێداناوە، جگایەکە کە زۆرتر هەموو کەس دەتوانێت لێ ببێتە مێدلم، یعنی وەکو بەشدار بێت لەو ساڵانە پارەیەکی زۆر کەمە دەدرێت بۆەوەی کە بتوانی ببێ مێدلم لەو جگایە، بتوانی بەشدار بی لە بەرنامە و پرۆگرامەکانیاندا. ماوەی 5-6 مانگ لەوە پێش بوو جگایەکم گرتەوە بۆی کە کوتم پێشانگایەکی تایبەتم دێ بە کارەکانم. بەڕاستی لە وڵاتێکی وەکو سوێد ئەوەی کە کەسێکی کاری هونەری دەکا بتوانێت جگای خۆی ببینێتەوە زۆر زەحمەتە، لەبەرەوەی کە بەداخەوە خارجی زۆر وەکو نیشان نادرێت کە کاری هونەری دەکەن یا پێیان خۆشە زۆرتر کاری خەدەمات و ئەوانە، مەگەرەوەی کە زۆر زەحمەتێکی زیادە لە حەد بە خۆت بدەیت کە بتوانی جگای خۆت ببینیەوە.
بوارەکەش هێندێک بە قەولی دەڵێن هێندێک باکلاسە زۆر خارێزی پێیان خۆش نییە بەڕاستی بله بله بچنەوە بوارەوە. پرسیارەکەی دیکەشتان سەبارەت بە چی بکاک لقمان ام بیجن چاوا و بین نشاندان یعنی سر کاغذا به سر کانویس به سر یان جوی بک برنگی دیجیتال به پیشاندان وقت چاوا مهنک تجربه دیتن ل سرانسری جهانی برنگی دیجیتال گل سر اکرانان برچاو و برنگی ام بیجن 3D جارناتی نشاندان بالکش و ایت ولو بن یا به هر سر ام بیجن کاغذ و سر متریالین فیزیکی بن یعنی برچاو بن. پرسیارێکی زۆر باشتان کردەوە پرسیارە بۆ زۆر کەس هەیە ئەوانە چونکە کاری دیجیتاڵن زۆرتر وەکو پرینتیان دەکەم و هەندێک جار وەکو چارچێوە لە چارچێوان دەگرین هەندێک جاریش بلۆکەیە تەختەیە هە لەسەر ئەوانە چاپ دەکرێ و پێشکەشیان دەکەین. زۆر کەسیش هەرەوەی کە پێم زۆر پێم باش بووە پرسیارەتان زۆر کەس وە دەزان ئەگە کوتت دیجیتاڵ یعنی ئەو کارە هیچ کارێکی دەستی تێدا نیە هونەری دەستی تێدا نیە ینی دەست لێرەدا هیچ کارە نیە و کامپیوتەرە کە هەموو کارێک دەکا بەڵام لاساز داوا نییە هەرەوەی کە تۆ تەنیاوەی کە تەنیا ڕەنگ بەکارنایانی دەنا قەڵەمەکەت هەر پێیە و ئەوەی کە بەدەستی خۆت هەردێکێشیەوە و تەنیا ئەوەی کە ڕەنگەکان مەجازین تۆ ڕەنگی مەجازی بەکاردێنی بۆ کارەکەت بەگەوەی کە شتێک لە دنیایەکی مەجازیدا هەموو شتەکان وەکو بە منداڵی یاریمان دەکرد هەموو شتێک بە قەستی و دەمان کوت بە قەستیە تۆ وەرە میوانی بە قەستی نازام چی ڕەنگ دقیقەن هەرەوە حاڵ و هەوایە هەموو شتێک بە قەستیە یعنی دنیاکەم هەوای لاتەوە بۆشە مەجازی و خوش بەڵێ بله روناک دمک زووه کاری دیجیتال یعنی ام بیجن هنرا ام ناولی بکن هنرا الستریتر گو نها هیدی جی خود جیانا هنری دگرتی راستی سرانسری جهانی ایدی هیدی پیش دکه و تایبتی جهات لپیش خستن دما کرونا دما ام بیجن پاندامیک چه بو بهتر خلکی بری خدا هنرا دیجیتالی لبری تجدمک زو دو مدریج دکار دکه اف هنرهان چاوایی ام دناف کردا کیم دبینن راستی هنرمند کردا بهتر ام بیجن بشوازا کلاسیک یا گو ام ناز دکن کار دکن ای دیجیتال هندکن و ای الستریتر جی تایبت او پروگرامین جبو افراندنا هنرک دیجیتال کیم دبینن تجدمک دو مدریج کار دکه چاوایی اف هنرهان بوته ام بیجن جدایی اوی جهنرا دن چی بەڵێ لە هونەری ئەوەی کە بەدەست کاردەکەی ئەوەی کە بە شێوەی کلاسیکەکە ینی ڕەنگ هەیە و قەڵەم هەیە و تۆ دەتوانین بەکاری بێنی بەڕای من ئەو دەمی شتەکان جوانتر و بەهەستر بوون چونکە نهێنانەوەی ئەحساس لە نێو کاردا زۆر زەحمەتە لە کاری دیجیتاڵدا مەگەرەوەی کە توانایەکی زۆرت هەبێ دەنان ناتوانانی هەستەکانی خۆت بگوازەوە بۆ دنیای دیجیتاڵە چونکە نە ڕەنگ کاغاز هەموو شتێک تۆ لە دنیایەکی مەجازیدا وەکو دیکە مەسەڵەن ئەم بم هەویست بە هەستێک نیشاندەم کاغەزەکانم دەگۆڕی بافتی کاغەزەکەم ینی پێکاتی کاغەزەکەم ڕەنگی کاغەزەکەم دەگۆڕی هنرمند روناک رسولپور گەلک سپاس بۆ بەشداریبوونەتە بەرنامە هەفت ڕەنگ بینەرین هێژانها ئەم دەچن مووسلێ و هونەرمەندێکی پەیکەرساز ناز بکن گۆبێ بەرهەمین خوێ دخوازە ڕووکێ باژارێ خوێ جوان بکە پشتی وێرانە داعشێ وی باژاریرە خالد عوبەیدی دیرۆکا کەڤن و یا نو di peykerên xwe de diyar dike kawa Umer serdana wî kir û ev raport bû me amade kiriye. Peykersazekê Mosulê raboye durustkirina tabloyên nekirandî û bi teqneka taybet hatine durustkirin ku mêjoya beriya hezaran salan pêve diyar e û heta digehîte şerê Daeş û derdeseriyên xelkî bi çavên xwe dîtîn û dawî tablo li ser azadkirina Mosulê ye û dest bi avadankirina ewî bajarî. Her kesê seredana Mosulê biketin li taxê Babiltop li Mosula kevin. Li ser siyacê parkekê ev peykersaze tabloyên xwe daleqandîne.
داکو ji bo xelkî mêjoya bajarê xwe diyar biket. كل تاريخ نينوى من الزمن الآشوري اف تابلویا لسر گشت میجویا نینوا هر جه سردما آشوریان و هر سردما کانینوا تیرا در باسبویا هاتیه خویا کرن و حتی گشتیا قناغا کاول کرنا باجار موصله لسر دسته چکدارین داعشه تابلویا که لسر پرا کونیا موصله من درست کریه بری چاوبو نها چاوایه و تابلو هنه لسر آزاد کرنا موصله جدستین داعشه خالد هر ji zarokîniya xwe heza karê peykersaziyê hebûye. Lewma li peymangeha hunerên ciwan li Mosulê xwandina xwe bi dawî înaye û piştî azadkirina Mosulê ji destên Daeş çendîn peyker li seriyanên bajarî durust kirîne. الخبرة أثناء العمل شارەزایی لێگەل بەردەوامیە کار دێت و منزلێتری 10 پەیکەران دروست کردنە و هەر پەیکەرێک وانەیەکە مەزم بووە حتا ئەس گەیشتمە vê قۆناغێ و حەمد بۆ خودێ من خوێندنا خود vê دەربارەیدا تەمام کریە. الآن تدريسي في هذا المعهد Detirî 10 peykeran evî gencî li Sunûrê parêzgeha Neynewa durust kirîne. Mîna peykerê seriyana serîşxanê li Mosula kevin ku bala xelkî gelek bixwe rakêşaye û her wesa 20 tabloyên berî ku bi teqneka taybet hatîne durustkirin ku mêjoya Mosulê ya serdemê Aşûriyan û heta digehîte serdemê Daeş pêve diyar e. Kawa Umer Dengê Emerîka Mosul Li Stenbolê jî pêşengeheke wêneya vebû bi navê Hundur û derve got ji aliyê çend grûpên wênegiran hatiye birêvebirin dibin peyama divê berxwedan li derve bibe. Zêdetir zanîn di raporta Mem Botanî de. Ji aliyê kolektifa hatiye dîtin xebatên hunera dijber û komaret fotoğrafa pêşengeha binavê li Hundur û li derve. Bi peyama pêwîst e berxwedanek ji derve ji were organîzekirin li taxa Beyoğlu İstanbulê hat vekirin. Di vê pêşengehê de bi hevkariya berhemên 20 wênekêşên li derve û 3 helbestvan, nivîskar, wênesaz û karîkatûrîstên li zindanên Tirkiye hat amadekirin û tê pêşandan. Li gor pêzanînên mapên mirovan li zindanên Tirkiye zektên li sergirtiyan dasteke bilind de didomin. Li van zindanan Rewşenbîr, Rojnamêvan, nivîskar, wênesazên ku di nav de ev 23 salan di zindanan de tê girtin jî di jî van zektan hem xîz dikin hem jî dinivîsin. Her wiha em di berhemên vê pêşengehê de li aliyekê tundiya dijî jinan, zarokan, penaber û LGBTİyan dîsa xweza û sewalan dibînin. Li aliyekê ve jî berxwedana li dijî vê tundiyê em dibînin. Em bi damezrênerê kolektifa hatiye dîtin nivîskar Adil Okay û her wiha ji xebatên hunera dijber bi akademîsen Ezgî Bakçay re li ser vê pêşangehê axivîn. Nivîskar Okay diyar dike ku taybetbendiya vê pêşangehê ew e ku wan bi girtiyên polîtîk re pêşangeh amade kirine û temaya îsal jî tundiye. Şiddet veya şiddete karşı direniş. Doğaya, emeğe... Tematundî û berxwedana dijî tundiyê ye. Medaxwaza berhemên li ser tundiya li dijî xweza ked, mirov, penaber, LGBTQ'yan xweza û sewalan ji girtiyan kir. Hûn dizanin li zindanên Tirkiyê gelek alozî, zext, tecrîdek bêhempa heye. Li derve êvar be jî li hundir tarî ye. Dewlet dibêje birîndar bike, rêveberiya zindanê dikuje, qedexeyên ragihandinê hene. Girtiyên siyasî hewl didin vê tecrîdê bikişînin. Berhemên ku ji me reşandîn bi zor û zehmetî gihiştine me. Beşek ji wan berheman winda bûne û me ev pêşangeh biyên ku gihiştîne me vekiriye. Dîsa Okay di berdewamiya xaftina xwe de ji anî ziman û got ku tevî vê tecrîda giran û hemî zektên desthilata siyasî jî girtî berhemên nû diafrînin. Hayata bağlılar ve umutlular. Ve dışarıyı bizden iyi izliyorlar, gözlüyorlar. Ew girêdayî jiyanê ne û bihîvî ne û ji me baştir li derve temaşe dikin. Di vê pêşangehê de em raya giştî vedixwînin hesasiyeta li hemberî tundiyê û dibêjin ku yên di zindanê de ji bîr nekin. Her wesa em dibêjin ku di van şert û mercan de
ئەو هەلبڕینە خوا دەدۆمینن تاریتیە ڕوونی دکن. اوکای دستشان کرد کو دوام برهمان de estetika tundiye u estetika berxwedanê jî heye. Bu anlamda bizim TOSAK'lardan öğreneceğimiz çok şey var. Ji ber vê yekî gelek tişt hene ku em ji girtiyan hîn dibin. Eger tevî wê tecrîdê tevî wan qedexeyan jî berhemên xwe di valahiya deriyên hesînî bi xulîka mefteyê re dişînin, pêwîst e em jî van girtiyan ji xwe re hem di aliyê hunerî û hem jî ji aliyê rêbazên berxwedanê ve mînak bigirin. Akademisyen Ezgi Bakçay ji diyar dike ku wan ji girtiyan daxwazkiriye ku ew temaya tundiyê bawayekî azad şîrove bikin û berheman bişînin. Bunun sonucunda ortaya Di encama vê de weneyên bihêz derketin holê ku di wan berheman de sembolên bi taybet îronîk berbiçav xuya dikin, me jî ji derve ev berhemên ku hatine şandin bi sembolên red fotografê ve girê dan. Akçay li ser vê pêşengê herî dawî ji anî ziman û got ku ev pêşange pirsa fikra azad û hunerçiye ji mirovan dike. Ev berheman medixelê pirsîneke ku di welatekî ev kes di fikrî de hatiye dilgirtin, em li derve çi kes azadin? Membotanî, Teng Amerîka, İstanbul. Em diçin paytexta Yunanistanê lê pêşengeha hîjdemîn ya kargeha tekneya Athena ji berhemên hunermendên navdariyê cîhanê bi şêwaz û rengên cuda û balkêş. Kargeha Tîtneya Athena, mêvandariya hejdemîn pêşangeha karên mezin hunermendên navdarên cîhanê dike, di gel wan Diamine Hirst. Komkirina amîran tiştekî xweş e, ew bi mebesteke nediyartî te digirit û tu bi dû dikevî. Lewan ez bûm hewadarê hunerê hevçerx û min heşkarê wan hunermenda kir ku ez bawer dikim karên wan yên hunerî hêjan e. Ji ber vê yekê berhevokên amîrên min bi piranî sazî û peykerin û tablo kêm in. Pêşangeh ji layê dîroknasê hunerî Dimitris Peleokrasis ve dihêta birêvebirin. Hunermendên Yunanî hem jî hunermendên navdarên cîhanê bi hev re digihînî. Gelek ji wan hunermendan karên wan di aşkerana û cihekê mezin vedigirin. Sazkirinên berfireh ew cihin yên ku hunermend lêxewnên xwe bicihitînin. Dema ku ji sinûrê cih stûdyoya xwe rizgar dibin û dikarin dahênanên xwe bi şêwazekî herî pêşkeftî û bê sinûr pêşkeş bikin. Demek ev e xewn e. 305 karên hunerî ku ji layê 142 hunermendên cuda ve hatîne çêkirin, ku xwediyê wan karsazê Yunanî Dimitris Daskalopouslos e, ku pêşkêşî 4 mûzexaneyên mezin li cîhanê li London û New York, Chicago û Athena diket. Ez heyranê ecîbiya mirova me û ji bo tevgera serkeftinê û hiştina morka hunerî min karên wan hunermendan kom kirin ku ew tevgera mirovanî vedîtine ew hêza însanan. Lewan karên min bi karên xwegirtî hatine binavkirin çunku ew ne sebaretkirîna berhemên ciwan e belkû bi dûketina mijarekê bû. Piraniya van berhemên hunerî di berê de li embareyên seranserî Ewropa de hatin helgirtin. Sê heftî pêçûnta ku hemî li vê kargehê hatîne komkirin. Wek kesekî komkirin û berhevkarî berheman min tim hez dikir ez zêrevanim pitir ji xwediyê wan kara me. Çunku ew berhemên hunermendan e û samanê wan e û ew bêwatan e eger têkiliya wan bi civakê re nebe. Ji ber vê yekê min çavdêriya handana bîrûbawerên hunermendên hevçev kir û bi wê watayê encamê xweristiyê spartina van berheman bi saziyên giştî ve da ku berdewamî bidin bi têkiliya wan bi cemawerî ve bo demek dirêj. Daskalopoulos di wê hêviyê daye ku nîşandana wan li mûzexaneyên mezinên cîhanê bibîta palderekê xêrxwaziyê. Hatîn Mayî, Dengê Amerîka, Washington. Lê bajarê Dilîcanê jî lê Ermenistanê Festîvala Sema û Kelepûra Ermenî li dar ket, dagokevne şopiya bav û bapîran biparêzin û bi nifşê nû ve bidin nasîn.
سماگر دیلانن که ji dêwbav û bapîrên xwe wergirtine digerînin li festîvala salane ya ku huner û hunerên destîn yên Ermenî li bajarê Dilîcanê nîşan didin. Jin berhemên cûrbecûrên tevnkariyê ji mîvanên festîvalê ra pêşkêş dikin. îro em nûneratiya şaxên çand û hunera Ermeniyan dikin. Namazeyên em hewl didin ji zarokên xwe de bidin nasîn û nifş bi nifş têne radestkirin. Ev xalîçeye parçeyeka çêkirina destiya Ermeniya ye ku ji heriya pas tê birîn. Her karekî şêwazekê xwe heye û her herêmekê jî nimûneyên xwe yên taybet hene. Berê ji bo demekê dirêj, ev rengê cihêreng bi piranî jî giyayên cihêreng ji tov û qalikan wek nimûne ji gîzê de hat wergirtin. Li gorî kevneşopiya Ermeniyan, xalîçeya nû li ser serê keçekê tê birîn bi baweriya ku piştî wê yekê ew keş dê bizewce. Niha li gor pîvan û materyalên kevnar bi rengên xwezayî çêkirina xalîçeyan berdewam dike. Em xalîçeyên bi teknolojiya tayên bi xwezayî boyaxkirî çê dikin. Em vortankarmêra kevnar ya Ermenî ku ji kêzikek bi navê qurmiziya ya Ermenî hatî çêkirin bikartînin. Ew kurmên ku rengê sor yê geş derdixin. Em rengê merkebî yê hindî bikartînin. Ku ji wê rengên şîn û kesik têne wergirtin. û rengê zer jî ji gulekê tê wergirtin. Hunereka dina kevnara Ermenî ew e çêkirina alavên qirmît ku yekem perçeyê qirmît li Ermenistanê hatibû dîtin ve digere sed sala şeşan birî zayînê. Bi demê re hunera çêkirina qirmît tevlihev bû û ew bi nexşên ku ji rengên xwezayî hatine çêkirin hatin xemlandin. Festîval pir xweş derbas dibe ji ber ku hewceye divê hûn rêzê li cîranên xwe bigirin. Divê hûn rêzê bidin çandên din yên ku buwara dijîn. Suryanî li virin, Êzidî li virin, netteweyên cuda jî li vir performansa xwe dikin. Her kes nûnertiya çanda xwe dike. Ez dibêjim ew pir giring e. Festîvala Huner û Hunerên Destîn di roja 3 Eylûnê de hate lidarxistin û nêzîkî 2000 kesî serdana wê kir û ji nêzik ve hunerên kevneşopiyên Ermeniyan naskirin. Salih Demîcer, Dengê Amerîka. Bînerên hêjal vê de em giştin dawiya gera xwe di nav bexçê çand û hunera rengîn hetanî gerek dinê her şad û bextewar.